Hello mayam, English tambagi video thagattaba kuire. Aduna ngasidi English tambagi video thagalasi. Mayam gi request su lakpanina hek thagattaba su nuaite. Aduna ngasidi English taminasi. Question chama. English ki wahang chama amasung paukhum chama taminasi. Ahanbada greetings and basic info dagi hausi. Yamna live dagi dum hausi. Khangdaba mayam amsu leiromgani. Aduna arai dagi dum torsi. How are you? I'm good, thanks. Dinungari bra karam taurige karam palige. Dumaina haibagini ko. Dumaina hang bahai tare. Duka I'm good, thanks. Nungari thagachari. Nungari thagachari ko. I'm fine, thank you. Sumai so haini dino ko. What's your name? What's your name? My name is Rohan. Sibude ko na hundreds khangi ko. Where are you from? I'm from India. Adom kadai dagino. Where are you from? Where are you from? Where are you from? India dagini ko. How old are you? How old are you? Sahi kya surage hangmugini. Adom sahi kya subirage kana. I'm 25. Kun mga sure ko. What is your profession? I'm a teacher. Kay tabak tawbige. What is your profession? I'm a teacher. Ayo zani. Ayo zamani. Are you married? Yung panbira brahang ko. No, I'm single. Do you have children? Yung palagadi ngang laybira brahang mani. Yes, two. Hoy, ani layjare. Layragadi ko. Laytragadi. Nasagi no gito dum kumbiro. What languages do you speak? Kay lon ngang bige ko. English and meiteilon. English ka meiteilon ngang zay ko. Ay khangba lon do ay ngang zaba lon do dum haibare. Hindi organ hindi ko. Dagi tay tribe mayam leri mui masa gi dum haizaba yare. Where do you live now? Hauzik adom kadai da laybige. Hauzik adom kadai da laybige. Where do you live now? I live in Delhi. Ay Delhi da laysay. Do you live alone? Nang natanta laybra. Do you live alone? No, with my family. Nati imungalay minay iti imungalay ko yung gi mi su yawriba. Work and study gi matang dam yengse. Where do you work? Som kadai da tabak subigi kadai da tabak tawge hamni ko. I work in a school. Ay school amada tabak susay. What do you do at work? Tabak mafam da nang kaydoge. What do you do at work? I teach English. Ay English takjay. How long have you worked there? Mafam da som kayam kuina tabak tawbirage. 5 years. How long have you worked there? 5 years. Do you like your job? Som gi tabak tu pamjabra. Habi tabak tawda. Am nungai tabak am pamjadaba leidana ko adu. Su dia da su ta duna tabak pamjabra hangmuni ko. Tabak tu enjoy tawbra. Yes, very much. Hoy, yamna pamjay. What is your salary? Tolop na kano. It's private. Private ni ay isagi private isagi privacy reveal tong dragadi. It's private habi ay ko. Haining dragadi. Do you work full time? Full time da tawbibra tabak tu subibra. Yes, I do. Hoy. Yes, I work full time. Habi matokta di ko. Yes, I do. I do. Hari. Do you work from home? Yum da gedum tawbra. Do you work from home? Sometimes. Marak ta. Edi internet matam ni nako. Adagi irang ka kemyam like kanda yum da gedum tawdana. So you can say sometimes. Who is your boss? Songi boss di kanano. Mr. Sharma. Any name hai tare ko. Isagi akoy gi boss to the maming hai biare dana. School ga kinate ko ate dum tabak mayam isana tawri tabak to dum mention biare ko. Sum teachers na common way bagi adum ozagi hape wane ba. Ozagi tabak sam common way dana ko dana oza hape wane isagi dum hapiro. Do you like your boss? Yes, he's kind. Songi boss to pambibra. Pambra di leidana. Boss to yamna satiba boss pamdaba boss leidana. Adumaina hai tare adugi nungsiba pambra boss to yam pabra haibe mong da hangineba. Yes, hoy, he's kind. Mayam tawza lay yam pai minungsi yam lay haibe wani ko. Have you ever been unemployed? Tabak pangdaba tabak tawdaba matam su yawbra. Yawkrabra hangmani ko. The unemployment issue mayam leidana ko India se. Have you ever been unemployed? Have you ever been unemployed? Yes, once. Hoy. Amutang di unemployed way cry. Daily life.
What time do you wake up? Karamba matamda hawgatpige ayuki ko. At 6 a.m., 5 a.m., 4:30 a.m. Isagi hawgatpige matam haibiyare. Do you eat breakfast? Breakfast sabibra. Ayuki ko na hawgalaga ahanba sabdo. Do you eat breakfast? Yes, always. Hoi matam kuding magta breakfast sai ko. Haibadi ayuk kuding gedam sai haven ko. What do you eat for breakfast? Breakfast ki kari sagi. Bread and eggs. Bread ka eggs kasi am common ware natra. Yerunga koi double tea ka na leba. Tan na hitare tan ga egg ka sare. Do you drink tea or coffee? Sa thakpra natra na coffee thakpra. Tea Manipurda common ware si sani ko. Hadubu coffee thakpa misulay. Coffee thakpa na coffee thai yadam habiro. How do you go to work? Tabok mapam dati ka mane satke. By bus. Bus na chale or isana sat pagi mode of transport na habiro. Sana sat pagi dodum habiro ko gari or khong or cycle whatever ko. How long is the trip? Trip to Kam Sange? 30 minutes. Minute kuntra ko. Do you watch TV? TV yang bra? Not much. Kaya yang de. Hausikandi mobile phone, smartphone ki matam ni na TV kaya yang dre ko. Do you use social media? Social media sina bra? Yes, daily. Hoi nungtigi dam sine ko. What time do you sleep? Pung kya da tumgi? Around 11 p.m. Pung tara matoya da numidangi. 11 p.m. Next, food and drink. What is your favorite food? Songi khwaidagi pamjaba chinjak khaitar. Favorite food ko. Pizza. Natraga whatever sana pamjaba loi habiar. Do you like spicy food? Tu morogam namba, morogam saba, dagi maru marang, matel masala kaya yam hapa itar spicy food ko. Yes, I do. Mi anam manaloy pamni ko. Can you cook? Tong thak pahibra. A little. Karagrahi. Mi kutimuloi karadihay ko. Do you eat meat? Sadi sabra. Yes, sometimes. Hoi marak ta. Sang na saba misulay ko. Yam tuina. Are you vegetarian? Haidi sanga sada mi oy brahmani ko. No, I'm not. Oide. Do you like sweets? Atuma poti pambra? Yes, a lot. Yam pamjay. Haujikan atuma makal tole ko. Hawa. Adubo sugar is section biyo. Yam sabi kanu. What is your favorite drink? Khwaidagi pamjaba drink se kaino. Orange juice. Orange ki mahi ko. Komla mahi. Komla ki juice to. Do you drink alcohol? You di thakpi bra? No, never. Sung tak de yani ko. Thakpa mina de thai sometimes habiare ko. Do you eat fast food? Fast food ki hotels, restaurants mein am tole. Fast food sabi bra? Yes, once a week. Hoi, hapta amda amutang sai. What are your hobbies? Hobbies hargadi isana ahangba matamda isana pamjaba pot ama tawdo kanaba pot haitare. Paisagi oiba tabak nataba professional oiba pot nataba business ki nataba leisure time da haitare ahangba matamda aina pamjarubugi tawjaba kanaba poti oiba ko hobbies adu hobby ne ko. Reading and swimming paba whatever books ko makal gi like me am lay self help ki personality development ke me am lay business ki khabar ho bi magazines ho bi anything paba gi habit am lay re paba gi hobby am lay re pamjaba ko. Adagi swimming iroizaba. Do you read books? Nang like pabra like any like ko. Yes, often. Hoi am tuina often na tuina ko. What kind of books do you like? Karamba makal gi like pami. Mystery novels. Mystery yoiba. Kai thok tuino khang kari no thok khang daba. Leidana ko. Yamna mysterious oiba kaina. Ado ko no budi reveal tor ko yawidana ko. Mysterious oiba pot se. Gyan men dawangam daba adugumba novels ko. Yamna mysterious oiba. Do you watch movies? Movies ti yang bra, lila yang bra, film yang bra. Yes, on weekends. Suti matam da ko. Habidi Saturday gumba Sunday gumba da. What's your favorite movie? Nang na kwaidi pamjaba movies kaino. Titanic, anything. There are so many beautiful movies, right? Fazaba mayamam lay aduna. Pambam habiro. Do you like music? Music is no pambi bra. Yes, very much. Hoi yam pamse. What music do you like? Kari music nang pamse. Pop music or rock music, whatever ko. Can you play an instrument? Instrument, guitar or violin or drum or any instrument Sannaba hibra, Sannaba ngambra. Guitar. Aizu kargar ko. Do you travel? Satpa khot pa mama ko koi bo ro mo ro. Traveling tawbra. Yes, when I can. Hoi, ay ngambukanda sa liko free way bukanda. Ngambukanda vacation lay bukanda.
Where have you traveled? Kadai salurage. Nepal and Thailand. Nepal ka Thailand ga. Popular dream destinations niko. Friends and family. Marumapang imong manung ko. Do you have many friends? Many friends. Do you have many friends? Marup yam lebra. Marumapang yam lebra. A few close ones. A few close ones. Yam nakna bukar lay ko. Who is your best friend? Nangi ko ay digi. Pana lunatin na ba imanab sa kanano. Amit. Any name haro ko. How long have you known him? Kayam kuina maga kang naragi. 10 years. Sahi taras. Do you see your friends often? Nangi marup to. Marup mapang sing da 20 una bra. Once a week. Hapta amada. Do you have brothers or sisters? Hadi brothers ka sisters ka lay brangon ko. One sister. Sister amalay. Are your parents alive? Sagi may passing di. Lay biribra hing biribra. Yes, both. Hoy animak. Do you live near your family? Nogi imungi manak talay bra. Hadi cultures tongan lako. Ado ko gi hoy. Yung pan ra di katapok na gibso awe. Ado bu nang nalay brahang mo ni. Yes, very close. Hoy yam nang nalay. Do you visit your relatives? Di kano sinaw sing mari lay na sing mari mata mayam lay din ko. Moy da su moy gi yum sing da su ko bisa prakot pra. Yes, on holidays. Hoy suti matam da. Who do you call when you are sad? Who do you call when you are sad? Nang na wakal nuay tapkanda kanada call tawge. My best friend. Ay ko ay digi lunatin na ba imanab da call tawge. Adu ay gi wow da fungdoy na tra. Who cooks in your family? Nogi mung da kanana tongge adi sak nong kanana tongge. My mother. Koy mana. Nupiti driba kang buko. Mother. Tiro kang buna. Wife. Spouse. Are you healthy? Haksang pa brahang ni. Yes, I am. Hoy. Ay pay. Haksang pay. Do you exercise? Haksang sa dito bibra. Yes, every day. Nung tigi. What exercise do you do? Kari exercise tawge. Running. Lamjan chin mo. Or walking, swimming. Dagi gym gi kay giloy habi ari tawag ko. Do you go to the gym? Gym di sa pibra? No, I run outside. Sa teda mapando en chi lady. How many hours do you sleep? 7 hours. Pung kya tumbige, pung taret tume. Pung taret ay ziyaram niko. Pung taret ni pantum adiyare. Day hela di henmale. Do you smoke? Surup kay di pibra? No, never. Sung tak. Do you drink enough water? Ising di ko na pibra? Yes, about 2 liters. 2 liters si minimum ko na dere ko 3 liters kung bagi sang sinip ko higher se. Do ko yana mana thai si 1.5 to 2 liters ana man thang nei si tabak kam taw dra ati hoi nung sa tabak surab di dum yam thai enong da ko. 3 liters ki chang thapio. Are you on a diet? Diet to bibra? No, I eat normally. I dum kano normal oi na dum chai da di kumyo bana sari bagi sang se. Dagi sa thak pasu mayam na sana badum sai normally ko. Dieting to organa different way da ko. Do you take vitamins? Vitamins di chabra. Sometimes, marak ta. Do you often get sick? Yam tuina nagan bra, na bra? No, rarely. Tuina na di. Rarely arga di tuida buko. Yam sibit na mi sulay na. What is the weather today? Ngasigi weather sa kamay tawge ay ngasas kamay tawge. It's sunny nung sasay ko. Do you like the rain? Nung di pambra, nung su di pambra. Yes, I do. Hoyam pamsay. Koy di ngang waring ita nung marak ta dum sanare ko. Koy ta ensielaga sliding tawba ko pa am sanare. Hojik su nung churga di dum flashback me am lew ko sanin ning bam forever. Yes, I do. Is it hot in your city? Adom gi sahar zi am sabra. In summer, yes. Kalentha de saiko langban gi nungsa. Do you like winter? Ngtam thadi pambra. Pamzabra. No, it's too cold. Pamdi yam ingmal likay dagi. Have you seen snow? Snow urabra. Urabra. Yes, once. Hoy amukang ure. Manipur da sulay ko. Untaw mapam hay ngtam thada de dum karara di tayo ko. Yam na paksan nang urong na taw mapam dum lay Manipur. Do you check the weather forecast? Weather forecast check tawbra. Tawbra nanti ko tawbra. Yes, daily. Next one. Is your city polluted? Dongi city do sahar do polluted oibra. Yes, a bit karaway ko. Anamba city polluted oy ko. Magi polluted oy budugi sang dugi wani karamana kar clean oy karamana. Yam tina polluted ra deli gumako. Do you use an umbrella? Satin di sinabra. Yes, in rain. Hoy nong subukanda. Do you like sunny days? Nung sasaba naman sing si pambibra. Yes, very much. Hoy am pamse. I give an no. I pamde. I don't like it. I don't like sunny days. Yes. No, I don't.
What is your favorite season? ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯟꯊꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ? Spring season da lay nong mayam am satana khotana pom dana am pazidana kodana spring season dagi mana masing kai kai mayam ama anoba mayon atra. Do you want to travel abroad? Mapanda satpa khotpa pambra. Yes, to Japan. Hoi Japan satpa pam. Have you been on a plane? Plane daga tong ba bra? Yes, twice. Hoi anirak sure. Do you like the beach? Hadi samudra mapan ko mas pamza bra. Yes, I do. I use beach champam ko. Have you been to the mountains? Mountains the celebra. Sing dol ko, sing the kaida. Yes, many times. Am sale ka araga masale. I use sale ko. Mountain sa trip ka yaw na ramoy. Do you like road trips? Lambi gi oiba. Pwede na ko sorok gi oiba. Kung sa trip si pamra. Yes, they're fun. Hoy, yam nungay. Hay di sorok na scenery yang bora mor yam nungay dan ko. Gari yam tonga sum sa Do you plan your trips? Sagi trips si plan tau bra abani. Yes, always. Matang kuni magta plan tau na kanam ta sana de adubu. Plan tau de bitu pang chat pa mi su kharlai. Do you travel alone? Na thanda chat pra chat pale. Sometimes. Marak ta thanda chale. Do you like hotels or camping? Hotel pambra, camping tau pambra. Hotels pam edi camping pam. What country do you want to visit? Karamba countries visit tau pamse. Italy chaninge Rome chaninge. Will you travel this year? Handaki say di travel to udra. Yes, in December. Hoi, December de sarkani. Random and fun. Do you like animals? Sasans pambi bra, nusi bra. Yes, very much. Hoi yam pamse. Do you have pets? Pets lay bra. Hadi hodong gumba hui gumba lay ko. Manipur da tamnari ba pets anamana. Hodong hui usek tamnab jaw yaw de. Mapanda di even snake gumba dagi jatsan mayam tamidra. Yam tukut ba pocho tami yam danger of tami. Yes, a dog. Hoi huyama tamse, huyama lazy ko. Can you swim? Erase bagambra hybra. Yes, well. Hoi yamai. I use erase bahi. Can you ride a bicycle? Cycle thawdi hybra. Yes, since childhood. Ngangoring de hayreda. Cycle thawai da mi kana leki. Do you play sports? Sports di Sannaba. Yes, football. Football sanay ko. Do you like shopping? Shopping daw po lay ba korpa dress ng mama pamzabra? Not really. Kaya pamde. But edi pamsay. Adu nupi guys yam pamsay. Nupa yam pamzab layre huzikande. Do you drink milk? Sangom tapra. Yes, daily. Nungti tay ko. Nungti tay adu sangom se takpada sana da misulay. Edi mo na yawri po no ko. Intolerant way baitar. Do you like parties? Parties di pamzabra. Yes, sometimes. Hoy iso pamsay parties. Friends ka koy besat pa khot pa party to ba. Are you afraid of heights? Yam wang gibse. Wang was key bro. Hadi aksang wang ba natiko. Building 100-story building matondo lepa yeng daw gato. Adu mo dun high school. Are you afraid of heights? A little. Kara. Hay dum yang wang gadi taliko. Are you happy now? Nang husi haraw bra. Yes, I am. Hoy harawe. Dimay taw dana 100 tami matang da muka 100 amuga tagat charke. Sumay na kay hani. Hay taba missing natraga hay raga zoom ka revise to ba yam hay taseng hay gra fluent way raga di darka lay tiba ko. Adubu hay triba khar khangning ba kangbu hay tare sumay na khar yenga English se most of the time English ka spend over time siko. Have the video yenga so English ki yengba sai tar so English ki taba cover pa so English ki pa ba like pa so English ki pa ba novels, books, magazines, newspapers, adagi kari tayam lay ko personality development books. Everything adi wakal dos English takan ba imana wari sana so English wari sana ba imana sing pun ngai hona ba sumay tawga adagi mirror gi mamang da mingchen gi mamang da ngang thokpa khotpa ko practice edum do ba tare adu tar di even kaim khang taw khangam da mi so dum English ngang ba dum haigane three soidram si di ko koina ngang wari da koi gi kano boarding du da san gi thabak to bu pam mai maming du kumar ko san gi thabak to ai hoji phom maming ning sing kamai ning sing amin khang tre class 5 adai da gi wari ne ko kumar ko mai maming do jersey ani ra keno hom la loe ba di matam da boarding do mane san jiang jel adu boarding gi ngang sing English so ngang na du ma dum ta ma hai du kre English ma dum ngang English koi kal su English ta dum ngang na di ma Nepali ne masa masa Nepali ne ko hoji ai kumar se ba English ta dum ngang na ma Manipuri da sungang ngang di koi jo dum English ta mo da dum ngang ma so English ta dum khume dum mai tor hai ba kai su maming bo i bai ba mi na te wari am da ko dum mai tor da English se hai roi ha ba lai te ba dum hai gan mi ku ding mak lek ta mak tra so hai ni adagi tamak mi so dum hai ne ba ko adagi ngang thok pa ki ba manung da di lai ba kai hai lan ga tra khot ga tra ki ba grammar soi ga tra du da mayam lai dan ko manung da di lai ram ne 15 days 1 month conversation to da dum hai ra da mi kang bu se si so hai ba ge opportunity am lai ko
aduna sigumbusu dum yangjallo aina mamangda hagi mayam dus tawbiro aduga coaching yawge su yai coaching tawi ko online offline loi tawi adus mayam yawninga de dum contact tawbiro number de dum hapamani ko thank you